原来阿个一步，爱做嘢不？Sama Lolita kadang-kadang. Một đó.伯伯，你的摩托车怎么了？伯伯，你要去哪里要跟妈讲了。我刚好要回去看我的亲人呢，可以顺便载你哦。Halo, di mas Sungadan Apeng. 姑父，我叫景歪。哦。Kalabaw na nanui. Pani buku cima 吃饭。姑父。Ka ujinun be soayo katsuwala. 姑父，谢谢。看，那呢什么？姑父，你的公寮很漂亮哎。哦，Zuling si China imaza. Mam kay ko ngamen ya tau kamana kahak de na cho kong de. 上面是鱼池吗？我可以下去吗？姑姑，
我们以前的公寮也有养鸭呢，但是有一次鸭舍里面的鸭都被咬死了。我爸爸说是因为网子破掉，才让野狗跑进去。但其实是因为我跑到鸭舍里面玩，没有关好门，鸭才被咬死的。姑姑，我的爸爸以前也会带我们去旭海部落的海边钓鱼呢。Jatuh.姑姑，不好意思给你添麻烦呢。等衣服干了我就离开。Ya, pasalnya isun, isun, magalang ba? Ito, tinali, tinulatseng. 姑姑，谢谢。Sucayan, orang malu-malu ke zaman utara dan Turki. Kena tahu tentang bahasa atau berasi bahasa ngapangaman. 小时候，我的爸爸也会煮给我吃。姑姑，你有亲人吗？他们呢？Syarat soalnya bineka kemudian ilizo pakakinakuda。那他们常常回来看你吗？姑姑，我的钥匙不见了，是不是掉到鱼池里了？ Ini aku dah. Misalnya bening sudah yang imaza, kemudian mereka karim nutia menjama tu sushi.
Itu su toket to kena macam izo ah. 伯父，谢谢。嗯。Kau mau potong juga, ya?伯父，我可以帮忙吗？ Ya dre, bekana macizil. Woi, lagi sauka sejarah igat me icu, wayan. 不会啊，我小时候很喜欢跟我的爸爸去山上工作。Oi, na zaman. Ito tivo chinoe kinatso na limrem tazalyo. Tasam sa burenga zalyo. Sarwa ta pinatso siya na samali yan na. Pai, kai. Jen kacu-kacu ino aliaputa mamaza di mereka zali.这次回来，我是要来看我的爸爸的。 伯父，你可以陪我去看我的爸爸吗？
tu vale muito, vai que vale. Sinoy, Kalubo. Sinoy, aking atsumak.